umurongo wa 19 n'uwa 20. Matayo 18 and verse 19 and 20. umurongo wa 19 n'uwa 20. And I want you to tell me ndashaka kugira ngo mumbwire what these verses teach. uyu murongo urigisha. When people preach y'abantu babwiriza from these verses, muri iyi mirongo what do they preach? babyibwirizamo iki? Matayo 18 verse 19 and 20. umurongo wa 19 n'uwa 20. dusomere. Matthew 18 Matayo 18 19 and 20. 19 20. umurongo wa 19 mugisoma umuntu atumye amazi nangere vuba vuba. kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Amen. Amen. Right. When people use these verses, y'abantu bakoresha iyi mirongo what do they teach? bigisha iki? You've heard. mwarabyumvishije. How do they use those verses? iyi mirongo bayikoresha bate? nawadusubiza. What do they teach? bigisha iki hano? Indigiye kudusubiza? Yego. They teach oneness. They teach oneness. Yes. Okay. Yego. Good. What else? Ikindi ni iki? How do people use those verses? Yego. Abantu gute bakoresha imirongo? Imirongo uko bayikoresha barerekana ko nubwo muba muri abantu bakeya ariko muhuje umutima. Yesu ari kumwe namwe mu buryo They try to say even if you are few but you are together, God will be within you. They do that. Iki barabikora? True. And anything else? Ikindi bakoresha ni iki? Where two or three babiri cyangwa batatu agree bane bahuza that God will give. Imana izaba. Have you heard that? Ye mwarabyumvishe From these verses. binyuze muri murongo. If we agree niduhuza and claim it, tukabisaba God will give it. Imana All izabikora. right, let's do that. None reka tubikore Right now. akakanya. Let me see. Reka mvuge ngo Where two or three agree. babiri cyangwa batatu bahuza. How are you? Bite? And your name? Masina yawe witwa nde? Innocent. 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 Nice to meet you. Nishije guhura nawe. Would you like wanyemerera a new car? ukeneye imodoka nshya? What kind? Uruhe bwoko ushaka? What kind of car? Nihe bwoko bw'imodoka ukeneye? A Land Cruiser. Toyota Land Cruiser. A Land Cruiser. Land Cruiser. Okay. Yego rero I would like for you to have a Land Cruiser. nanjye ndakwifuza kugira ngo ugire Land Cruiser. That would be nice. Nibyo ni byaba byiza cyane. How many of you Ni bangahe muri mwebwe would like for this brother mwakwifuza ko mwene data uyu to have a Land Cruiser? yagira Land Cruiser gusa muri ibiganza? To everyone. Yes. All right. Yego. Okay. Yego. So let's agree Reka rero twemeranye that he gets a Land Cruiser kugira ngo abone Land Cruiser. and God's going to give him one. None Imana yibuye. That's what the verse teaches. Ako ni ko bigisha. Let's agree Reka twemeranye and you will get a brand new Land Cruiser. hanyuma ubone Land Cruiser nshya. That's what they teach. Niko batwigisha. We agree. Turabyemeranya. If you agree, Nimwemeranya. then you're going to receive. Muzakira. If you claim it, Nimubisabe. then God's going to give it to you. Imana igiye Just kubimuha. agree Nitweka and twemeranye. have faith. Tugire kwizera. You get a Land Cruiser. Urabona Land Cruiser. It's that
niko uwo murongo twigisha koko. That's what they preach. Niko twigisha. But is that Ariko se what those verses teach? uwo murongo niko wigisha. Watch. Murebe. If you take the verses, nufata umurongo umwe you could teach that. wakwigisha ibyo. But you have to look at the verses around. Ariko ugomba kureba indi mirongo yizengurutse. Or you could teach false doctrine. kugira ngo utaza kwigisha inyigisho y'ibinyoma. Look. Murebe. What does it say? Biravuga iki? Matthew 18. Matayo 18. Verse 15. umurongo wa 15. Come with me. Tugendane noneho. And see what these verses teach. Murebe iki mirongo iri kwigisha. If your brother sins against you, umwene se nagucumuriraho, go and tell him his fault ugende umubwire ikosa yagukoreye, between you and him alone. ariko ntumukomeretse. And if he listens, ariko nakumva, you have gained your brother. usaba ukuwongeye kumukabere so. All right. Let's say Reka tuvuge ngo that your brother yuko mere so sinned against you. yagucumuyeho. What does Jesus say Niki Yesu ari kuvuga you should do? cyo wakora? What should you do? Niki wakora? Stephen to him, Go to him musange, and speak. umubwire. Let's say that you sinned against me. Reka mvuge ngo wancumuyeho, That you got angry akarakara, at something I did. kubwira nakoze, And you spoke to me angry. ukambwira urakaye. This is what Jesus says don't do. Nibyo Yesu avuga ngo ntimukabikorere. That brother, Uriya mwene data he sinned against me. yancumuyeho, He got angry yarakaye, and he said things. avuga ibintu bitari byiza. We need to pray for him. Dukeneye kumusengera. That's what we usually do. Uko niko dukunze kubikora. No. Oya, Jesus said, Yesu yaravuze ngo in private, mu bwibanga I'm going to come to you. ngiye kugusanga, I'm going to say, mubwire ngo brother, mwene data, the other day, wa munsi washize you were angry. wari warakaye. If I sinned against you, Nimba naragucumuyeho, forgive me, mbabarira. but I don't understand. Ariko ntabwo nzi. And then he would say, Nawe azavuga ngo forgive me, mbabarira, I was not angry with you. ntabwo nari nakurakariye. I was having a bad day. Nari mfite umunsi mubi. My wife was sick, Umugore wanjye yararwaye. and I did not mean to sin against you. Kandi ntabwo nzasobanuraga ko wagucumuyeho. Jesus says, Yesu aravuga ngo I gained my brother, n'ubu and we're back together. The goal Imana is that we stay as one. izatubona nk'ubu And in the church, mw'itorero. we're going to disagree sometimes. Hari tutajya duhurizaho rimwe na rimwe. In the church, Mw'itorero we're going to sin against each other. hari igihe ducumuranaho rimwe na rimwe. And when it happens, Ariko nibiba Jesus teaches, Yesu aratwigisha, go genda to the brother usange mwene so and talk. umuvugane. Don't talk to someone else. N'ubundi undi muntu ubibwira, Go to the brother sanga mwene so and make things right. ushyire ibintu ku murongo. The goal Imana is that we stay together. intego ni ukugira ngo tuzabe hamwe. That's what Jesus teaches. Nibyo Yesu ari kutwigisha. All right, come with me. Tugenda noneho. Matthew 18, Matayo 18 verse 16. umurongo wa 16. But Ariko if he does not listen, natakumva, take one or two with you, utware babiri cyangwa batatu, that every charge kugira ngo itorero ryose may be established ribe rikwirakwiye with 2 or 3 witnesses. babiri cyangwa batatu b'abahamya. All right, all right. Aha. Let's say there's a man Murateka ko hari umugabo in your church, mu rusengero rwawe, and you hear aho umwumva that he's sleeping yuko aryamanye with a woman n'umugore that is not his wife. utari umugore we. You hear that. Ibyo urabyumva. What should you do? Uzakora iki noneho? Mubigenza gute? Ntabwo muri abashumba. Muzamure mubwire. Iyo wumvise ko runaka yaryamanye n'umugore utari uwe, mubigenda bite? Muzamure ikiganza mubwire. Mwese muri abashumba muri hano. Yego. They punish him to stop him. What? No. What did Jesus say? Yesu yavuze ngo iki? What did Jesus say? Yesu yavuze iki? You go to him
You ask him if he not understand. Komeza. You go to him. If he don't understand, you go with others. Urakoze. Ariko murebe. You hear Murumva that there's a man yuko ari umugabo in your church mu rusengero rwawe that is sleeping waryamanye with a woman n'umugore that is not his wife. utari uwe. You hear that. Ukabyumva So you go to it. ukamusanga. Just you and him. Nanjye nawe Brother, mwene data I've heard something hari ibintu numvise that we need to talk about. dukeneye kuganiraho. I've heard Numvise ko that you are sleeping with this woman yuko waryamanye n'uyu mugore that's not your wife. utari uwawe. He could do three things. ashobora gukora ibintu bitatu. He could say, number one, ashobora kuvuga icya mbere that's not true. uko ntabwo ari ukuri. I went to her house nagiye mu nzu ye and I delivered some groceries, ngira icyo mukorera but that's all. ariko nibyo gusa It's not true. ntabwo ariko kuri. That could be the truth. bishobora kuba ariko kuri kwe. If it was a lie, ashobora kuba ari kubeshya. someone saw, hari umuntu but wamubonye they were wrong. ariko ntabwo bari Right. ukuri. Number two, icya kabiri he could say, ashobora kuvuga ngo it's true. ni ukuri I sinned. nacumi Forgive me. mbabarira. Brother, mwene data you don't need to do that anymore. ntabwo uzongera kubisubiramo You need to ukundi. stay away from that woman. ngomba kujya kure y'uriya mugore Or it could ruin, kugira ngo you, kugira ngo irari ritazongera kugaruka. umuntu warashatse your family, ufite umuryango and the testimony of Jesus ndetse n'ubuhamya bwa yesu in our church. mu itorero ryacu. Don't do it anymore. ntuzongere kubikora ukundi. He could say, asavuga ngo forgive me. mbabarira. Repentance. arakihana And you have won your brother. ukabonye undi mwene so nanone. Number three, icya gatatu he could say, ashobora kuvuga ngo it's none of your business ntabwo ari ntabwo bishinzwe what I do. ibyo nakoze. None of your business. ntabwo bishinzwe. Okay, yego I'm going to come back, ngiye kugaruka noneho. but I'm going to go in my church ariko nuzajya mu rusengero and I'm going to pick two ndafatamo babiri wise men, abagabo b'abahanga leaders. abayobozi. I'm going to pick two ndafata bano and babiri I'm going to tell them ndabwire ngo this is what happened. ibi niko byagenze. And I'm going to say, would you come with me ndabwira ngo that we might go to this brother? tukajya kureba mwene data. Why do we go? kuki tugiyeyo? To restore him ni ukugira ngo tumugarure in repentance. mu kwihana. Not to beat him, ntabwo ari ukumukubita but we want repentance. kuko tudashaka kwihana. So the three of us, noneho turi kuri batatu we go, tukajyayo knock on the door. tugakomanga ku muryango He answers. agasubiza. And I say, ntavuga ngo brother, bene data we need to talk. tugende kuganira. And we sit down tukicara and we say, tukavuga ngo you wowe are in sin. wakoze icyaha. We love you, turagukunda but ariko there must be repentance. hagomba kubaho kwihana. If you sin, niwihana it will be nutihana umutima wawe ujya your kure. marriage, uraguma mu rushako rwawe your family, urugo umuryango wawe. ruins the testimony of Jesus nuwihana umuryango uzahinduka ubuhamya bwa yesu in the church. mu itorero. You need to repent. ukeneye kwihana. Leave that sin alone. noneho ugahita icyaha ukagera ku kundi ntuzasubire ukundi. He has two choices. afite amahitamo abiri. Number one, irya mbere he could repent. ashobora kwihana. Number two, irya he kabiri could say to us three, ashobora kutubwira natwe batatu get out of my house. musohokere mu nzu. Go. musohoke. It's not your business. ntabwo ari ibyo ushinzwe. Oh, brother, it is our business noneho batari tutabishinzwe because you belong to our church kuko uri mu itorero ryacu and we love you, kandi tuba tugukunda. but this sin ukaba wacumuye must stop. turabihagaritse. He could say, uravuga ngo okay, yego I'll stop. nzahagarara. 2 weeks later, nyuma y'ibyumweru bibiri you're in town uri mu mujyi and you see that brother ukabona uriya mwene so with the other woman. n'undi mugore. What do you do? uzakora iki? Matthew matayo 18, 18 verse 17. umurongo wa 17. If he refuses to listen to you, natabumva tell it to the church. muzabibwire itorero. And if he refuses to listen to the church, natumva itorero treat him mumufate as a Gentile nk'umunyamahanga tax collector. ndetse n'umukoresha w'ikoro. Number one,
icyambere I go by myself. nagiye njyenyine. Number 2, ubwa kabiri I take 2 witnesses. twagiye turi babiri kugira ngo babe batatu. Number 3, icya gatatu I would not do this in a worship service. ntabwo namuhagaritse mu matorero yo kuramya. I might say, navuze ngo today, uyu munsi after worship, nyuma yo kuramya I need you to stay ndashaka gusigara inyuma, because we need to talk. hari icyo ushaka tuganira. In the church, itorero after worship, nyuma yo gusenga come back together. tugasigara inyuma. I would tell them, ndababwira I went to the brother, nagiye kwa mwene data nothing. nta kintu I cyakoze. took 2 witnesses. natwe abahamya babiri He said he would stop. aratubwira ngo duhagarare, But I have seen him ariko namubonye with the other woman. ari kumwe n'undi mugore. Now, rero all of us twese hano will speak to that man. tukavuga kuri uwo mugabo. Every time we see him, n'igihe cyose tumubonye we will say, tuzavuga ngo brother, mwene data we love you. turagukunda, We want you back in church. turashaka kugaruka mu itorero, You belong in the family. uri wo mu muryango, But there must be repentance. ariko agomba kuba kwihana. That's what Jesus said. uko niko yesu yavuze. When Jesus says, yesu abivuze treat him mufate as a tax gatherer nk'umukoreshabikoro or a sinner. cyangwa umunyabyaha. What does that mean? bisobanura iki? I used to think ntekereza ko this. ibi That's what I used to think. uko niko nkunda gutekereza, And Jesus taught me. ariko yesu yabigishije ko How did Jesus uko yesu treat tax gatherers uko yafashe abakoreshabikoro and sinners? n'abanyabyaha How did he treat them? yabafasha ate? Like this? yagize gutya se? No. oya, He sat down with Matthew, yaravuze ngo muze tugendane. the tax gatherer. abakoreshabikoro He sat with Zacchaeus, yicaranye na Zekeri, but he treated them ariko yafashe as unbelievers. nk'abatizera. I'm going to assume ngiye kubasura that this brother yuko bene data was uriya never a Christian. ntabwo akiri umukristo, He didn't understand the gospel, ntabwo arasobanukirwa ubutumwa that Jesus died for his sins, yuko yesu yamupfiriye, and now he should walk in righteousness. noneho akagendera mu gukiranuka. He mustn't be a Christian. tugomba kuba abakristo. And that's how I'm going to treat him. niko ngiye kumufata nanjye rero, I'm going to treat him ngiye kumufata as an unbeliever. nk'umutizera. Now, ariko rero our verses. imirongo yacu noneho Here we go. dukomeze. Verse 18. umurongo wa 18. Truly I say to you, ni ukuri ndababwira yuko whatever you bind on earth icyo muzahambira hano mu shall isi be bound in heaven, kizabwira mufunzwe no mu ijuru, and whatever you loose on earth ndetse icyo muzahambura shall be loosed in heaven. kizaba kibumbuwe no mu ijuru. Again I say, noneho bavuga ngo where 2 aho babiri or 3 cyangwa batatu are gathered bazaterana in my mu name, izina ryanjye I'm with you. nzaba ndi kumwe nabo. What's he talking about? yari kuvuga iki? Church discipline. umuco wo mu rusengero, That's what he's talking about. nibyo ari mu kuvuga. He's not talking about a Land Cruiser. ntabwo ari mu kuvuga Land Cruiser, No, oya, he's not talking about a Land Cruiser. ntabwo ari mu kuvuga Land Cruiser. If you have enough faith niba ufite kwizera and you claim it, noneho musabe, God will give it to you. imana izakiguha. Claim it in the name. gisaba mu izina rya yesu. Where 2 of you agree, babiri ibyo baturi claim bemeranya it. musabe, God will give it to you. imana izakiguha. No, oya, that's not what the Bible teaches. ntabwo aricyo biri mu kutwigisha. The context iri biratwigisha is church discipline. ni umuco w'urusengero, It is the hardest thing ni ibintu byera that we will do in the church. tuzakorera mu rusengero. And I can prove it nabigaragaza because we don't do it. kubera ko tutajya tubikora. We are like the church at Corinth. dukunda guhamagarwa mu rusengero. There was a man hari umugabo sleeping with his stepmother, yaryamanaga na mukase, and no one nta muntu did anything. wakoze ibyo bintu, Everyone kept silent. buri wese aceceka. It's not my business. ntabwo ari ibyago bigewe, They did not love that brother well ntabwo bakunda kubamerese neza, to talk to him bakunga bamubwire that he might repent. yuko akwiriye kwihana. In our churches, noneho mu matorero yacu we don't love well ntabwo dukunda cyane, because we don't take care of the sheep kuko ntabwo twita ku mukumbi when they stray. igihe tujya ushyira kuri. Jesus said, yesu yavuze ngo if he had 100 sheep niba afite and one umukumbi of ijana, them imwe muri izo ntama ran away, ikaruye what ikayibura, would the good shepherd do? n'icyo umushumba mwiza akora, he go to look for it. He would go
azagenda and find that. ajye kuyishaka Because we're all one family. kuko twese turi umuryango umwe. And if one of us noneho umwe muri twebwe is tempted niba acumuye in sin, agakora icyaha we go, turagenda we rescue. tukamucungura. We don't do this. ntabwo dukora ko tugenda, We don't do this. ntabwo dukora gutya Because we love each other kuko dukundana as Jesus loves us. nk'uko Yesu yadukunze. All right, here's the lesson. hano hari isomo, This is the lesson. iri ni ryo somo. If you take a verse, nufata umurongo you could teach anything. wakwigisha icyo ushatse cyose. I'm going to prove it. ngiye kubigaragaza. Brothers and sisters, bene data, if you had enough faith, niba ufite kwizera, the faith of a mustard seed, kwizera kugira umwuka ugaruka kutoka sinapi, you wowe could walk on water. ushobora kugenda hejuru y'inyanja. So today, rero uyu munsi we're going to go, tugiye kugendera, we're going to find some water. tugiye gushaka amazi, And everyone kandi buri wese muri that twe has faith afite kwizera. will just keep looking at Jesus niba ukomeza kureba kuri Yesu and have faith ukagira kwizera, to walk on the water. turagenda hejuru y'amazi, So we all go, nawe tukagenda and we find some water. tukabona amazi. And I say, avuga ngo you go first. ujye imbere. That's what we do. ibyo bijya dukora, We take something dufata akantu gato and we teach tukakigisha what the Bible never teaches. icyo bitigishije. That's dangerous. ibyo ni ibintu biteye ubwoba. You better look ni byiza nuko wareba around that verse. ibyanzu birangurutse The umurongo. Bible bibiliya ivuga ngo always agrees igihe cyose iremeranya with itself. ubwayo. All right, listen. murebe, Where two or three are gathered, babiri cyangwa batatu nibahuza I'm with you. nzaba ndi kumwe nawe. That's what Jesus said. niko Yesu yavuze. He's talking yari mu kuvuga about church discipline. avuga umuco w'urusengero. Brothers and sisters, bene data, when you are by yourself, nubwo nimuhura Jesus is with you. Yesu ari kumwe nawe. His Holy Spirit lives in you. ni umwuka wari uba muri mwebwe. Is that true? niko kuri. Yes. yego, Where two or three are gathered babiri cyangwa batatu nibahura and they're in church discipline, bari mu muco w'urusengero, Jesus says, Yesu aravuze ngo I'm with you. nzaba ndi kumwe nawe. I'm right there ndahari in your decision gufata imyanzuro, to help you kubafasha when you deal kugira ibyo ukora with sin in the church. muri kurwana n'icyaha mu rusengero. I'm going to be with you. nzaba ndi kumwe nawe. All right. Do we understand? noneho turabisobanukiwe. Context. icyo umutwe, Don't take a verse. ntuzafata umurongo umwe. When you hear someone preach, numva umuntu avuga look at the verses around usara n'imirongo izengurutse aho to see kugira ngo urebe what they say is the truth. ibyo avuga nimba ariko kuri. Look reba at the book mu gitabo to see around, urebe mu bizengurutse is it the truth? ni uko kuri Or are they taking it cyangwa bafashe to say something kugira ngo agire icyo avuga. that's a lie? ni ikintu cy'ikinyoma. Be careful. mwitonde. All right, I'm going to do one more, ngiye gukora undi muntu kintu kimwe, and then I want to talk about something else. noneho mvuge ikintu tuvugaho. If you would take your Bibles mufata bibiliya zanyu and turn to the book of James, mukajya mu gitabo cya Yakobo chapter 2. ibice bibiri. James, Yakobo chapter 2. ibice bibiri. James 2 Yakobo kabiri and verse 18. umurongo wa 18. James 2 Yakobo kabiri and verse 18. 18. I've got it. Thank you. I've got it. Hey, thank you very much. Thank you. James 2, Yakobo kabiri verse 18. 18. All right, what does this verse teach? uyu murongo urakwigisha iki? Some will say, bamwe bazavuga ngo you have faith ufite kwizera and I have works. nanjye mfite imirimo. Show me your faith nyereka kwizera kwawe apart from your works, yavuye mu mirimo yawe, and I will show you my faith nanjye nzakubwira kwizera kwanjye by my works. binyuze mu mirimo yanjye. So some people abantu bamwe take that verse bafata iyo mirongo and they teach bakigisha that we're saved bakavuga ngo by works. bigenda n'imirimo. It's not faith, ntabwo ari kwizera, it's works. ni imirimo, Because that's what James says. kuko niko Yakobo yavuze. And some people use that verse kandi abantu bakoresha iyo mirongo to teach kwigisha that we're saved bakavuga ngo by our good works. mfite imirimo myiza, And they use that verse. nkakoresha iyo mirongo. Is that true? uko niko kuri.
Are we saved cyangwa tuvuga ngo by works? binyuze mu mirimo. Do I go to heaven Niba tujya mu ijuru because I'm good? ko ndi mwiza, Is that true? uko niko kuri? No. No? No. Oya, Who's good? ninde mwiza? Who is good? Ninde mwiza? Jesus. Alone. Wenyine. All have sinned and fall short of the glory of God. Ibintu byose yakoze by'ibyaha byari ukugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru uko kiri ingabo yacu. Romans 3:23. Abaroma 3:23. There is none righteous, Nta mukiranutsi n'umwe, not even one. nta n'umwe. The book of Romans says. Igitabo cy'Abaroma niko kivuga. If we go to heaven Nitujya mu ijuru because we're good, ntabwo tujya gusanga mu ijuru turi beza. this is what we do. Ibintu byadukora rero, We walk up to the cross, tujya ku musaraba we look at Jesus, tukareba Yesu and we say, tukavuga ngo let me help you. reka ngufashe, I'll be good, nzaba mwiza and you die, hanyuma upfe and I'll go to heaven. nawe ujye mu ijuru. That's what we tell him. Uko niko tumubwira, That your work uko mu murimo wakoze is not enough. ntabwo uhagije, Let me help you, reka ngufashe and I'll be good. ujye mbe mwiza. James Yakobo 2:10. 2:10. What do you do with that verse? umukoresha ikihe mirongo? I'll show you. Ndabereka, I will show you. ndabereka. James Yakobo chapter 1, igice cya mbere verse 2. umurongo wa 2. Count it all joy, mubare imigisha yose my brothers. bene data. James Yakobo chapter 2, ibice 2 verse 1. umurongo wa 1. My brothers, bene data show no partiality. Don't be partial. ntimwikunde. James Yakobo chapter 2, ibice 2 verse 14. umurongo wa 14. What good is it, ese ni iby'agaciro kangana gute my brothers? bene data? Who Bawundi is James talking to? uwo Yakobo yavugagamo Who's he talking to? arimo arabwira abandi. Ahangaha Yakobo yabwiraga abandi Israelites, His brothers, bene se, believers. abizera. He's not talking to unbelievers Ntabwo ari mu kubwira abatizera, about how to be saved. ababwira uko yakijijwe. He's saying if you're a Christian, Yarabwiye muri muri Kristo you will know them by their fruits. ntabwo muzamenyera ku mbuto zabo. That's what Jesus taught Niko Yesu yavuze in Matthew 7. Matayo 7. If you're a Christian, Niba uri umukristo you're going to be different. ugomba kuba umutandukanye, Your works will be different. imirimo yawe ugomba kubitandukanya. Works can't get me to heaven. Imirimo ntabwo yatuma ujya mu ijuru. Ephesians 2, Ni Abefeso 8, 2 9. 8-9. By grace you're saved kubw'ubuntu mwarakijijwe through faith, binyuze mu kwizera, not of yourself. atari kubwo gukiranuka It's kwayo. not works Ntabwo ari imirimo myiza so that anyone can boast. kugira ngo umuntu wese akizwe. Romans Abaroma chapter 3. ibice 3. By the works of the law, binyuze mu mirimo y'amategeko no one will be justified. nta n'umwe ukiranuka. No amount of good works nta muntu n'umwe wakoze imirimo myiza will get us to heaven ko azajya mu ijuru, because we still are sinners. kubera ko turacyari abanyabyaha. That's why Jesus comes, niyo mpamvu Yesu yaje to pay for our sin. kugira ngo yishyure ibyaha byacu. Should a Christian do good works? ese umukristo yakora imirimo myiza? Yes, Yego, but they don't save us. ariko ntabwo imirimo ikicungura. I'm saved nakijijwe by faith alone, ni ukwizera Jesus alone. Yesu Kristo wenyine. But some would use this verse ariko umuntu ashobora gukoresha uyu murongo and say you're saved by good works. akabona ngo bakijwe n'imirimo myiza. I'll show you. Ndabereka. How many of you ni bangahe muri mwe have heard mwumvise of the Jehovah's Witness? abahamya ba Yehova? Jehovah's Witness. abahamya ba Yehova muzamure turebe. They teach bigisha that you're saved yuko mwakijijwe by your good works, kubw'imirimo yanyu myiza. and they use that verse. bagakoresha uyu murongo, That's their verse. bagakoresha uyu murongo wabo, They use that one. bakoresha uyu nguyu. So I've talked with Jehovah's Witnesses, njyewe njya mvuga n'abayehova and I say, nkababwira ngo how do you go to the kingdom? ni gute muzajya mu bwami? They like that question icyo kibazo baragikunda cyane because they're working to get into the kingdom. kuko barakorera kugira ngo bagume mu bwami, They even call their church ndetse bita n'ibitaro ryabo the Kingdom Hall. bakita ngo ni ubwami bw'ubungubu. So when you say to Jehovah's Witness, nubwo rero abahamya ba Yehova how do I get into the kingdom? ni gute azajya mu ijuru, They like it. barabikunda. And they will say, bazakubwira ngo do the works of the Father. genda ukore imirimo ya data. That's what they'll say. nibyo bazakubwira. And I'll say, nkavuga ngo so if I do the works of the Father, nibura imirimo ya data
I'll get into the kingdom. nzajya mu bwami. And they'll say, yes, Bakubwira ngo yego, the works of the Father, nuko imirimo ya so and believe in his Son. ukizera umwana we. By the way, Mu mwaka rumwe they do not believe ntabwo bizera that Jesus is God. yuko Yesu ari Imana, They don't believe that. ntabwo babyizera. So I say, Rero havuga ngo if I do the works of the Father, niba ari imirimo ya and I data believe in Jesus, nizera Yesu I go into the kingdom. nkajya mu bwami. And they say, yes. Bakubwira ngo yego, And I say, havuga ngo you are mistaken mwarayobye because you do not know the scriptures. kuko ntabwo muzi ibyanditswe. Because the Bible says Rero kubivuga ngo in Ephesians 2:8-9, Abefeso 2:8 it's not of works. ntabwo ari kubw'imirimo. And in Romans, Mu Baroma it says hakavuga ngo that by the works of the law, binyuze mu mirimo y'amategeko no one will be justified. nta n'umwe uzemerwa. And I know what he's going to do next. kandi abizi icyo bazakoraho, He's going to turn bazahindukira to James bajye muri Yakobo chapter 2. ibice 2. And he's going to say, James akubwira ngo teaches Yakobo 2 that it's faith aravuga ngo kwizera plus works. gukoranya And n'imirimo. I'll say, akubwira ngo you are mistaken mwayobye because you do not know the scriptures. ntabwo muzi ibyanditswe. Because James ko Yakobo is not talking to unbelievers, ntabwo ari kubwira abatizera, he's talking to Christians. arimo arabwira abizera. And if you're a Christian, nimba uri umukirisitu your works imirimo yawe should show uko yerekana that you believe in Jesus. yuko wizera Yesu Kristo. That's how I deal. uko niko mbigenza. Jesus, Yesu when the devil tempted him, igihe umwanzi yamugeragezaga he used the word. yakoresheje And ijambo. listen, mwumve, the devil, umwanzi when he tempted igihe Jesus, yageragezaga Yesu he used the word. yakoresheje ijambo nawe, He used the Bible. yakoresheje Bibiliya, But he used it ariko yayikoresheje incorrectly. mu buryo butari bwo. He used it to yayikoresheje teach what he wanted to. kwigisha icyo ashaka kuyikora, And he quoted the Bible. abyita Bibiliya. The devil, umwanzi he knows the Bible azi Bibiliya better kukurusha, than most of us do. kurusha bamwe muri twebwe turi hano. He knows the word, azi ijambo but he uses it ariko arikoresha the wrong way. mu buryo butari All bwo. right, this morning, iki gitondo rero two things. ibintu bibiri. When we study the Bible, iyo twiga Bibiliya go back in time, ujye mu mateka, look at the history, urebe mu mateka, and it will help you see bizagufasha if you look at it in history. nubirebera mu mateka. The second thing we learn ikindi cya kabiri twize is look at the verses. ni ukureba mu mirongo. Don't take one verse out. ntuzafata umurongo umwe gusa, You could get in trouble, uzaba uri mu makuru, big trouble, niba makuru akomeye, false doctrine. inyigisho zipfuye. Look at the verses around, reba imirongo iyizengurutse, and they will give understanding. noneho bizaguhereza gusobanukirwa. Studying the Bible, kwiga Bibiliya these things ibintu help us bidufasha to study, kwiga to show ourselves approved kugira ngo twereke niba koko dukorera to God Imana as workmen ibyo who nk'umuntu. do not need to be ashamed, ntabwo akeneye kujya guhumukayo because we rightly divide kuko turi kugaragaza Bibiliya neza, the word of truth. ijambo ry'ukuri. Amen? Amen. Amen. Let me close the door. We're going to take a short break. tujya gufata akaruhuko gatoya 10 minutes. iminota 10 gusa, Our time is short. igihe cyacu ni And gito we're going cyane. to come back together, noneho turongera duhure, and I would like to talk about one more thing. hari akandi kantu ushaka kongera kuvugaho. Short break. akaruhuko gato cyane Stretch kugira ngo twinanure 10 minutes. iminota 10 yonyine, Come back. noneho tugaruke. All right. Amen. Amen.
something mfite ikintu that we need to finish tugomba gusorezaho from yesterday guhera ejo that I promised you. nasema nabasezeranije I need help ndashaka kubafasha from one of you. kugira ngo hasi umwe muri mwebwe You right there. wowe wicaye hariya tebuka All right, today hano uyu munsi I'm going to do something ngiye gukora ikintu that I've never done here. nigeze mbona hano imbere I'm going to make it disappear, ngiye kugekatuma kagende and it's going to reappear noneho kaza kongera kagaruke in two places. mu bantu babiri batandukanye It's going to disappear, kagiye kubura and then it's going to divide, noneho kigabanyamo and it's going to come to two places. noneho hakaboneka ahantu habiri That's what we're going to do today. nibyo tugiye gukora uyu munsi Is this regular cloth? uwo ni umwenda w'ukuri koko You can shake it. wawuzunguza Nothing special. nta kidasanzwe kirimo Is that true? niko kuri uno mwenda True. yego All right, now watch. noneho murebe I'm going to take it, ngiye and kuwufata I'm going to put it mufate in this hand. muvuge ngo Right like that. murabimukunze Push it in. mushyizemo arahuye Oh, good job. Let's do it one more time. You ready? Push. ruhamo Oh, that's good. And then, boom, it's gone. wakabonye Did you see what happened? wabonye byakurya All right. Okay. Now watch. murebe It disappeared, kabuze but it's right here. ariko kari All hano right, now watch. Watch. ariko murebe Would you come up? ushobora guhaguruka No. Bring your voice. zana ibitabo byawe Bring it out. kujya kudufasha If you would, n'usoma give him n'umurebe the red book. ni igitabo cy'umutuku Stand right over here genda hagarara hariya iburyo and look in the red book. noneho ni igitabo cy'umutuku Oh! aha kavuye agira igitabo nk'iki murakoze Wait! murebe Wait! murebe Wait! murebe Wait! murebe mutegereze There's more! hari akandi There's more! hari akandi It's still here. karacyarimo hano In this room. muri iyi nzu It's still here. karacyari hano arimo aragashaka Joseph. yosefu Joseph, would you come? ngwino Yeah, you come. ngwino ngwino hagarara hano All right. Joseph, yosefu take off your left shoe. rukura n'inkweto yawe y'ibumoso If you would look in his shoes, nimundeba mu rukweto rwe and what do you find? Oh! Yeah. mwana w'umurebe Did you see? mwigeze mubona Did you see it? mwigeze mubona hano Did you see how I did it? nabonye ko nabikoze No? oya All right, now none ngiye kukubwira rero I'm going to show you. ngiye kubereka All right, watch. murebere I'm going to take it ngiye kugafata and put it right here. ngashyira hano mu kuboko And boom. Watch. So watch. murebe
kageze mu gitabo cy'umugabo How did you get in the city? kandi gute kageze no mu nkweto You went out. mwese mwasohotse You went out. mwese mwagiye hanze I put it in the book. mwagashyize mu gitabo cye American chips ifiriti z'abanyamerika and the blues ndetse n'ubururu to keep us awake. kugira ngo tubidukangure Because I know kubera ko ndabizi sitting kwicara every day. buri munsi So I wake up, rero murangabukangura keep you wake up, karadukangura and it works. kandi tugakomeza It works. mu ijambo I want to take a few minutes njya gufata iminota mike cyane and I want to talk about something very serious. mpamvu ikintu cy'ingenzi cyane Something I'm seeing ikintu nabonye in the church in America, itorero ryo muri amerika in the church in Tanzania. itorero ryo muri tanzania There's a different gospel hari ubutumwa butandukanye that's being preached. bubwirizwa A different gospel. ubutumwa butandukanye Not the gospel of Jesus. atari ubutumwa bwa yesu There's a different gospel hari ubutumwa butandukanye that's being preached bubwirizwa in Africa, muri afurika America. muri amerika I see it on American TV. nabibonye kuri amerika televiziyo y'abanyamerika I hear it on American radio. ndetse nabyumvise no muri radiyo z'abanyamerika But it is not the gospel of Jesus. ariko ntabwo ari ubutumwa bwa yesu This gospel ubu butumwa is what ni iki can you get from God? ni icyo wakura ku mana What will God give me? ni iki imana izampa If I use the right verse, nikoresha umurongo w'ukuri then I could get a blessing. kugira ngo nibonere umugisha If I claim it, nibikosaba I have enough faith, nagera kwizera God will give it to me. imana izabimpa You wowe hear them preach it urimo urabwirizwa right here ahangaha in Rwanda. mu rwanda Brothers and sisters, bene data if you claim it, niba ubisaba then God, He imana will give it to you. izabibaha If you have enough faith, niba ufite kwizera you ask, kandi ugasaba then you will receive. uzakira You need to have faith. ukeneye kugira kwizera You will receive uzakira blessings of God. abamarayika b'imana Jesus yesu never ntabwo yigeze preached that. abwiriza ibyo ngibyo Why kubera iki did Jesus come? yesu yaje Why did He come? ni kuki yaje Listen mwumve to what He said. ibyo yavuze The Son of Man umwana w'umuntu has come yaraje to seek and save gushaka no gukiza izazimiye the lost. yazimiye Did Jesus come yesu yaraje so that you could have more money? kugira ngo ugire amafaranga menshi Did Jesus come yesu yigeze aza so you could have a nice car? kugira ngo ugire imodoka nziza Did Jesus come yesu yigeze aza to heal everybody? kugira ngo akize buri wese Is that why He came? ibyo niyo mpamvu yamuzanye mukuru He does bless us ibyo arabikora aduha ni ukuri and with clothes. hato tugakira You may have a car. ushobora no kugira imodoka You may have a house. ushobora kugira inzu And those are all from Jesus. ariko ibyo byose tuvuga ku Imana But why ariko ni kuki did He come? yaje The cross. ku musaraba That's why. niyo mpamvu I hear them preach niba ubwabwiriza about a blessing. imigisha And I want to ask, ndashaka kubabaza why do you want the blessing? kuki mushaka imigisha Why do you want it? kuki muyishaka For you kugira ngo wowe or for His kingdom? atari ku bwami bwayo Why do you want it? kuki ushaka imigisha And what I hear icyo numva is we want the blessing ni uko dushaka imigisha not because of Jesus, atari ukubera yesu not for His kingdom. atari no ku bwami bwe I understand. ndabyumva I don't like ntabwo nkunda the broken world. imitsi isi y'imibabaro And I wish it was better. ndetse nifuza najya kwa I neza wish we all had enough food. niba twukagira ibyo kurya byose I wish there was no more sickness. tukumva nta ndwara dufite I wish you had more money. numva twagira n'amafaranga Brothers and sisters, ariko bene data how much money did Jesus have? ese nta mafaranga angahe yesu yabikije What did His house look like? n'angahe yatanze Why did He do that? kuki yabikoze To teach us. kutwigisha It's not about this. ntabwo ari imyambaro It's
about the soul. ni ubugingo yaje ashaka. But in heaven, Mu ijuru what would it be like niyo tuzaba ameze if we taught niba twarigishijwe Jesus Yesu is about giving? niyo yo kwambika Give Jesus. umwana Yesu Give